predsedništvo, uvažene kolege. Ja se izvinjavam što juče nisam mogla da prisustvujem i izvinjavam se ako bude nekih ponavljanja, ja ću se truditi da budem što konciznija. Ono sa čim bih ja počela jeste pre svega uloga Francuske na Berlinskom kongresu. Francuska jeste bila jedna od ovih velikih sila, jeste bila potpisnica i garant Berlinskog ugovora, samim tim je bila jedna od sila koja su garantovali nezavisnost Srbiji, Crnoj Gori i Rumuniji. Međutim, Francuska istovremeno je bila najizolovanija zemlja u Evropi u tom trenutku. Od 1871. godine, od kada je poražena u ratu sa Pruskom, bila je gotovo potpuno istisnuta iz evropske politike i bila je usmerena da dokazuje prestiž velike sile u kolonijalnoj politici, pre svega na severu Afrike, u Indokini i širom sveta. Osim u kolonijalnoj politici, Francuska je prestiž velike sile dokazivala i u sferi ekonomije i finansija i upravo će ova oblast biti njena ključna karta za izlazak iz izolacije, što će se dogoditi u poslednjim deceniji 19. veka. Snagu svog finansijskog sektora Mlada Treća Republika je dokazala kada je ratnu odštetu Pruskoj, odnosno Nemačkoj, isplatila 6 meseci pre roka, a ona je iznosila 5 milijardi zlatnih franaka. U narednim decenijama Francuska će polako grabiti ka toj poziciji glavnog kreditora i zajmodavca širom Evrope, posebno na Balkanu. Međutim, tu poziciju je sticalo veoma sporo i veoma pažljivo. I ono što treba naglasiti u slučaju Francuske jeste da nosilac finansijskog kapitala nije bila država kao što je bio slučaj sa drugim evropskim državama, primjer sa Austro-Ugarskom, već u slučaju Francuske nosioci su bili privatni konzorcijumi, banke, finansijska društva koja su samostalno poslovala i sklapala poslove, a Francuska je tu bila negde kao potpora i ona je koristila njihovu već razgranatu mrežu da bi preko njih plasirala svoje uticaje i da bi prosto širila tu mrežu investicija. Iako je bila izolovana na Berlinskom kongresu i godinama koje su usledile, francuske diplomate su vrlo pomno pratile pregovore između srpske i austrijske vlade koji su se poveli od Berlinskog kongresa pa narednih godina. Posebno se interesovala za trgovinske i železnička pitanja. Tako je, na primjer, tekst još uvek neratifikovane železničke konvencije francuski poslanik iz Beograda, baron Michel, poslao u Pariz već 1. aprila 1880. Usled pada vlade u Francuskoj, barona Michela je ubrzo smenio baron Cantillon ili Cantillon, kako se navodi u našoj historiografiji, koji je nastavio njegov posao i zanimao se istom problematikom. On je novom premijeru i ministru spoljnih poslova Charlesu Freycineu posebno skretao pažnju na paragraf 3 ovog ugovora, koji je Austriji davao pravo prvenstva u odnosu u trgovini u odnosu na treće zemlje, uz primjedbu da je Beč ovom konvencijom stavio Srbiju po svojoj šapi. Dalje, baron Cantillon se zanimao i za projekat gradnje srpske železnice i on je bio u mišljenje da Francuska tu na neki način treba da podrži krak železnice ka Solunu kao prioritetan projekat. S obzirom da je Francuska još ranije koristila Solunsku luku za izvoz vina i stoke za svoje tržište, a sa širenjem u Severnoj Africi 1881. godine Francuska je uspostavila protektorat nad Tunisom. U ovom trenutku je imala veliki udeo u deonicama Suetskog kanala. Očekivala je da će uspostaviti protektorat nad Egiptom, to se nije desilo. A u svakom slučaju, baron Cantillon je smatrao da Solun u budućnosti može da bude ključna kopča Francuske, ne samo sa Evropom, već sa Severnom Afrikom i sa Dalekim istokom. Naravno, baron Cantillon nije imao na umu neko direktno uplitanje ove francuske države, već je pre svega prostor za uplitanje Francuske video kroz poslovanje Generalne unije. To je bilo mlado finansijsko društvo osnovano 1875. godine, na čijem čelu se nalazio od 1878. Paul Eugène Bontou. Generalna unija je po mišljenju barona Cantillona imala dovoljno veliki uticaj u međunarodnim okvirima da interveniše u utvrđivanju međunarodnih carinskih tarifa i time bi ovaj Francuz štitio interese Francuske i njenih kompanija na istoku.
Kao prednost Unije, Canclot je isticao dobru Bontu reputaciju u Beču, gde je inače on i živeo, ali isto tako i blagonaklonost austrijske vlade i njenu naklonost da sarađuje sa njim. Baron Canclot je bio i taj koji je najsrdačnije preporučio saradnju u srpskoj vladi sa Generalnom unijom. Između ostalog, on je Čedomilju Mijatoviću rekao da je Bontu uveženi delegat Ustavotvorne skupštine koja je zasedala od 1081. i 1085. Ova skupština je bila izuzetno značajna s obzirom da je ona donala čitav korpus ustavotvornih zakona koji su postavili temelje Treće republike, jer je Treća republika usvojena kao jedno prelazno rešenje i nikada nije ni donet ustav za njeno postojanje. Ubrzo je preporuka za Bontua stigla i preko srpskog poslanstva u Parizu od poslanika Jovana Marinkovića. I bez ovih preporuka Bontu je bio vrlo iskusan bankar i sam je uviđao koliki potencijal nosi novootvoreno balkansko tržište i vrlo je brzo došao do zaključka da tu može da ostvari vrlo lepu dobit. Ipak bio je svestan da uz potencijalnu dobit ide i veliki politički rizik i da je realizacija svakog balkanskog projekta bila usko skopčana sa istočnom politikom velikih sila. Da bi se politički osigurao, Bontu je procenio da bi najcelishodnije bilo da se stavi pod okrilje Austrije, čiji je značaj u balkanskim pitanjima naglo skočio posle Berlinskog kongresa. U dogovoru sa Bečkom vladom, Bontu je krajem 1880. godine za 30% kapitala Generalne unije pomogao osnivanje Länder banke u Beču i započeo osnivanje druge banke u Pešti. Preko ove dve banke on je nameravao da težište poslovanja Unije u budućnosti prenese potpuno na Balkan. Ovde ključna tačka jeste da je on u tom svom finansijskom pohodu na Balkan bacio oko na Srbiju, jer, kako piše Slobodan Jovanović, smatrao je da je Beograd središnja tačka gde istok treba prikopčati sa celom civilizovanom Evropom. Time su se interesi Bontua i Beča preklopili, s obzirom da je Beč i ranije pokazivao ambiciju da mreže balkanskih železnica, time i srpskih, stavi pod svoju kontrolu. Međutim, ono što mu je nedostajalo, to što je Bontu imao, jeste novac koji austrijske banke nisu imale. Iako je liberalska vlada Jovana Ristića bila ta koja je zaključila železničku konvenciju i donela rešenje o građenju železnice, na Predičkoj vladi na čelu sa Milanom Piroćancem je palo u obavezu da tu konvenciju sprovede u delu. Nakon neuspešnog tendera, vlada je rešila da nastavi, da se zakulisno raspituje o mogućim finansijerima buduće železnice. Tada je prikupljeno nekoliko ponuda, ali se činilo da ona ponuda koju je dala Generalna unija je nekako najbolja. U prilog unijine ponude išla je činjenica da se u osnovi nalazi francuski kapital i da je do tog trenutka Unija, iako je bilo mlado finansijsko društvo, već bilo i tekako iskusno u međunarodnim poslovima, da je imalo razgranatu tu mrežu, ne samo na severu Afrike, već i u Dunavskoj regiji. Ovome posebno treba dodati tu činjenicu da su naprednjaci mislili da će vezivanjem za francusku banku, kako su oni smatrali, udaljiti Srbiju od Austro-Ugarske i onemogućiti austrijski uticaj i kontrolu nad budućim železnicama. U trenutku zaključenja 3 ugovora, 3. februara 1881. godine, srpska vlada nije znala za veze Bontua i Länder banke. Za razliku od srpske, francuska vlada je znala za tu sponu Bontua i austrijske vlade, ali je ipak i tekako bila zadovoljna sklopljenim ugovorima. Baron Canclot je sa puno zadovoljstva izvestio iz Beograda 6. februara da je ulazak Generalne unije na tržište Srbije pozitivan korak za sve ukupne interese francuske države. Istakao je da sa Unijom francuski interesi u Srbiji mogu samo da rastu, a da Srbija time postaje otvorena za Francusku i da dobija mogućnost da se bliže upozna sa resursima kojima on raspolaže. Sredinom 1881. godine pažnja Pariza se usmerila na diplomatske aktivnosti srpske kneževine, tako da je vrlo pomno propratila posetu kneza Milana trojici careva, austrijskom, nemačkom i ruskom, dok je veći deo evropske, time i francuske javnosti nagađao da je razlog ovog puta pridobijanje saglasnosti 3 cara za uzizanje Srbije u rang kraljevine. Knez Milan, koji se u Berlinu 1. juna na svoje insistiranje susreo sa tamošnjim francuskim ambasadorom Saint-Valjeom
je govorio o sasvim drugačijim razlozima svoje posete. On je kao glavni razlog istakao strah od obnove Sanstefanske Bugarske, naveo je da duboko veruje da se sprema abdikacija kneza Aleksandra od Battenberga i da bi to značilo ponovno otvaranje istočnog pitanja, da bi Bugari u tom slučaju izvršili aneksiju Rumenije, izvršili upad u Makedoniju i da u tim okolnostima Srbija, koliko god želela mir, ne bi mogla da dopusti toliko uvećanje Bugarske koja bi uništila ravnotežu snaga na istoku koji je uspostavio Berlinski kongres. U odnosu na Francusku, knez Milan je izrazio želju, izrazio i nadu da će ona i dalje biti blagonaklona prema njemu, prema Srbiji i da mu ta blagonaklonost nikada nije bila uskraćena. Nakon tog razgovora, Saint-Vallier je poslao izveštaj u Pariz da je ostao neubeđen argumentima koje je predočio knez Milan i da je naprotiv i dalje verovao u tesnu vezu njegovog puta sa diplomatskom pripremom proglašenja Srbije kraljevine. Grand Paf, kako se naziva u historiografiji, odnosno krah Generalne unije 18. januara 1882. godine, se u Francuskoj preklopio sa velikom političkom krizom. Heroj Francusko-Pruskog rata, jedan od osnivača Treće republike, Leon Gambetta, je 14. januara bio primoran da podnese ostavku usled optužbi da planira da uvede diktaturu. Pad Gambettinog takozvanog ministarstva bio je uvod u hapšenje Bontua i čelnika Generalne unije. Novi stari premijer Freycinet i ministar finansija Leon Say su ugled svoje vlade branili upravo na pitanju ove Generalne unije. Oni će narednih dana vrlo intenzivno razgovarati sa Čedomilom Mijatovićem koji se već 20. januara obreo u Parizu. U početku su mu obećavali pomoć u granicama svojih ustavnih mogućnosti, međutim vrlo brzo su ga zajedno sa svim francuskim bankarima, uključujući i Alfonsa Rothschilda, usmeravali ka Beču, sa jasnom porukom da Srbija svoju slamku spasa treba da traži u Beču. Krah Generalne unije, pre svega zbog poslova koje je Generalna unija imala na severu Afrike, je u potpunosti zaokupio pažnju francuske javnosti i francuske države u narednim mesecima, tako da je ona vrlo, možemo reći, nezainteresovano primila vest o proglašenju Srbije kraljevinom. U sklopu diplomatske pripreme Marinović je 3. marta najavio Freycineu taj čin proglašenja, na što mu je on odgovorio da će Francuska sačekati zvanično saopštenje srpske vlade i da će svoj odgovor dati tek nakon sedmice svoje vlade. Marinović je bio vrlo neprijatno iznenađen tom izjavom, tim pre što mu je u martu 1881. godine, odnosno prilikom proglašenja Rumunije kraljevinom, u istom ministarstvu bilo rečeno da Srbija može očekivati istovetan tretman kao Rumunija. Freycinet je istoga dana cirkularnom depešom tražio od ambasadora u Londonu, Carigradu, Beču, Berlinu i Rimu da se obaveste kod svojih vlada kod kojih su akreditovani o toj vesti i da se obaveste kako će stav te vlade zauzeti u slučaju proglašenja Srbije kraljevine. Prvi odgovor je stigao od ambasadora Dušatela iz Beča, koji je istog trenutka odgovorio da je austrijska vlada upoznata sa namerom srpskog kneza i da te namere podržava. U odsustvu barona Campoa, otpravnik poslova Sala iz Beograda je 6. marta obavestio Pariz da je proklamacija o proglašenju Srbije kraljevinom izglasana u Skupštini i da je knez uzeo ime Kralj Milan I i da je već primio čestitke od austrijskog, italijanskog, nemačkog i rumunskog poslanika. On je tražio instrukcije za sebe. Freycinet je 7. marta poslao iste instrukcije koje je rekao i Marinoviću da će Francuska pozdraviti proglašenje kraljevine kada o tome bude zvanično obaveštena, a da Sala može u ime svog poslanstva da prenese ove čestitke u ime vlade Francuske. Shodno dobijene instrukcije, Sala je to učinio 8. marta, a Francuska je zvanično priznala Srbiju kraljevinom 9. marta. Vest o proglašenju Srbije kraljevinom je objavljena i u francuskim listovima 9. i 10. marta, međutim, kako je država reagovala dosta nezainteresovano, tako ni javnost nije tome poklanjala više pažnje, nije bilo nekakvih opsežnijih članaka, to su bile samo kratke agencijske vesti, nekoliko vesti koje su preuzimane iz stranih listova i zanimljivo, uglavnom su to bili isti članci koji su listovi preuzimali jedni od drugih. Ono što je bila glavna dilema francuske javnosti jeste da li je Austrija plaćala
Srbiji, odnosno knezu Milanu, njegovu lojalnost, odnosno njegovo nemešanje u događaje u Bosni i Hercegovini, gde je već godinu dana bukteo ustanak protiv austrijske vlasti, ili je nasuprot tome Beč iskoristio ambicije srpskog kneza da, kako se govorilo u štampi, nametne izvesne obaveze Srbiji, odnosno da je što je moguće jače priveže za sebe. Ono što je zanimljivo da nijedan od ovih listova nije dovodio vezu između kraha Generalne unije i proglašenja Srbije kraljevinom, već su između ostalog neki glavni njihov zaključak je bio da ako je i od Berlinskog kongresa bilo nagoveštaje da Srbija teži ka austrijskoj orbiti, ovim činom je dalo dokaze svoje dugoročne vezanosti za Austro-Ugarsku. Hvala.